Amen. O le launga le swafa o le atua le tama le alo ma le anganga pa ia. O le amaua le matua i le tusi sa faitawina i le evangelia mataio. O le mata upu e lua sefulu ma le ono. Fai upu e lua sefulu ma le ono. Ma le lua sefulu ma le fitu e whaapeno na faitawina. O loo la tau ai tango Yesu i le areto ua whaafetai. O na tofi ai lea ma vatu le uso. Ua whaape atu. I nā tango ia i nā ai o lo tino le nei. Ua tango foi o ia i le ipu ua whaafetai. O na avatu ai lea e ia te ila tau. Ua whaape atu. I nā inu ia o tau uma iai. O le manatu au tūma o se whe au i le nei tai au. O le aso tofi pa ia. Monday, first day. Ia, whai mai au anga i pēa i tātou i stasi o aso tāu o le kalena. Wha keusiano. Ma le nei vai tau o leola tāpua i o tātou tangata keusiano. E tāua o na tātou manatua. Ma toe mawhau i le taimi ma mea na tupu i lo tātou ali o Yesu. Ia o tā penalo na soifua. Mo le ngaluenga whaola. Na ofo ina mai ai o ia e lona tama. A tātou wola le whaasolonga o le tala o le malanga a lo tātou ali i le sātau. O le aso, lea tā ua o le aso tofi pa ia, e pei ona au mai e le tusi whaitau aso. E whaamatala ina ai, mea na tutupu i le aso lea. E le ngata i le talisuanga muli a Yesu ma le au so. Au le ngaruenga le sa whaatino e le ali. I le whaamamaina o vai o na so. I ona hanga i atu lava lea i le mea na tupu i Getsemane. I le whao soina e yuta o lona matai. Whaasolo atu ai lavanga o ingo le neva yaso pa ia. Se ia o ina whaasata roina. Ma maliu. Ma le toi tū manu malo Yesu. I le whai unga o le neva yaso pa ia. I le aso tofi pa ia. Au le whatau no ina. Mala lona se furu lea ia ai kupito. Le whai mai na whaatonu ai e le atua le whanau ngā isara elu. E vali pou o la tau whale. Mana au whaalava. I lunga o whai tutoa. E i loa aio i la tau isara elu moni. I le pō muri. I le mala lava lea whaatau no ai le oti. E whasi o tia umai uru matua i tangata i kupito. Ia whai mai o lava i a lātou mea o la uma. Le aso tofi lava le nā o lo whapeo na whae ngoina. O le Monday first day. Ia lea lava sato e whai a Yesu i ran au soo. Ai le i o le aso tofi lea. E tā ua o le Paseka. O le Passover. Lea na whaari ai le pulisesi di ese. A le atua i le lalolangi. Le aso lea na whai mai na whaolai na ai e. Le whanau ngā isara elu. Masauanga na whai o na tangata. E wharau ma tangata ai kupita uma. Le aso na tūpo ina e lo tātou o lii. Ia whai mai wa uma le taimi. Whamanatuina ai e isara elu. Au le nei wa whai e Yesu. Mo le lalolangi atoa. Wa toe tū mai le li. E tau atu i le lalolangi. E au le matatau ma fefe. I ti ngā o le oti. Safa pea lava le lalolangi. Ai e ngata i nālo tātou wola. O toe aso nei. Ma toe taime o Yesu molona au soo. Se i tā pena wha le anganga. Mo le ngaluenga. O le a wha pea. O na tuua. Ia ai wha wawe i la tau. O le aso fo ina whetalai ai le ali. I lana polo inga. O le polo inga fo ua titu watu i ate o tau. Ia o tau whialufani wha pei. O na ouwalo whaatu i ate o tau. Ia o tau whialufani. Sila fia le leia Yesu. E le whaingo fia le ngaruenga. O le ngaruenga. E mana au mia le ngalulue whaatasi o lona auso. Ai maise lava. Ia ola whialufani. O le mafuta whaatasi.
Ile so tanga o le au so ke usiano. O le mafutanga fai mai ua tu fatasia, e le ngata i loto, ma nganga, ua iai se so tanga fai mai e mafana fana, ma vava la lata, ua fealo fani ai mai se lava, ia fe malama la mai. O le mafutanga ma le so tanga, e fausia lea, i le fealo fani. Tasi le loto ma le fa moe moe, e tā lai. Le tala le lei, o le fao la tanga, o Yesu Keriso. O le aso tofi pa ia fo i lea e pei ona fai tauina. Fai mai o mafuta fatasi a Yesu malona au so, i le areto ma le waina. O se mafutanga e lo loto atu i tua le afuanga, e pei ona tau mai ai le paseka. O le ingoa lea o se tasi tau samanga Israelu, e mana tua ai le faa o le tanga, na fai ai le atua ma ona tangata. O le paseka, o lona winga, o le sopo anga. Na sopo o iai ila atou e le angelu, a e fasi o tia uru matua ai kupito, e pei ona ta ua, o le paseka la, o le faatusa o Yesu. Pe ona ta ua mai matusia le mua mua kau nito, ma ta upo e lima o lona fai upo e fitu, a wā fo i o Keriso, la tātou paseka, ua faia, mo i tātou. O Yesu lava o tamai ma moe le pōna, na fasia mo i tātou, sa le ngau so na ivi, o lona toto foi, ua sausau ina i tātou, ina ia tātou sao ai. Lea lao lo whangatonu ai le malama, e tusa maupu o le aso le evangelia mātai o whai mai, ua lo lofi ane i Jerusalema le paseka, na o atu whatasi ai mai Yesu mauna so, o na mafuta whatasi ai leo le ali mauna so, i le afe tele au pito lunga, ua uma, o na saunia mo i lato, o i neila, a o lato ta oto e ai, o na tango leo Yesu de areto. Ua whawhetai, ua tofi, wa vatu le au so mo whetara yatu. I nā tango ia, i nā ai, o lo utino le nei. Tango fo i le ipu ua whawhetai, ma vatu ia te la tau o whape atu. I nā inu ia o tau i ai, a wā o lo utoto le nei, o le toto o le whengainga, ua whaamalingi ina, mo tangata e to o tele, e whaamanga loa ianga sala. Lea lava lalo o tātou whātau no ina pēa, lea mafutanga, o upo e masani o na tātou whānau ina pēa, i aso sā umo o le whaamanatunga, o loo whaai loa mai ai, ata o le manuia. E alanga ina pēa i o tātou loto, le ava ua usi, ma o le a wha soasoa ina lava, le a reto ma le waina, o whaai longa o le alofa tū no le atua, mo i tātou, whai mai o le alofa, ua ofo ina mai, e ao foi, o nā tātou, ofo ina atu. Ia o le whamanatu lava la e lea i le nei mafutanga, ia o tau whaia le nei mea, ma whamanatunga ia te au ia sa uma taute ai, i le nei areto, ma feinu, i le nei ipu. I oelo tātou a inga sa moe le nei tai au, o lea o i te mai whanua lalo. Toe o se anga, o na alanga leo Yesu, ua taunu, ua whai le nei mo oi. O le alanga e, ua uma, taunu le ngaruenga, na fio mai ai. A tātou iai le nei vai tau i vai aso pa ia, le vai aso e tumu i mawhauwhaunga loloto, o le vai aso e loloto ai lo tātou mana tunatu, i le alofa o le atua ia te oe, le alofa o le atua ia te a. E lo loto ai lo tātou mafuta atu i le atua, a wā o le vai aso le nei, tātou te mawhauwhau ai le ngaruenga mamawhatu, e ho o lava i le sātau. Na afu toto ai lo tātou ali i ke te semane, na mulumulu i na ai le au so, na mulumulu ai e Yesu o latou vai le paseka, ia ai na whaalata ai Yesu lo na matai e yuta. Na whaafitia e Peteru,
ma o lātou tu ua lava Iesu, e se le mālio le nei tala. Le tala e a mata, i le ulu fale mai o Yerusalema ua alalanga tangata. O sana, i le afio mai o le alo o le atua, ia e le iai lava ni taimi. A o tangata lava ia na alalanga, faa sa tauro ia te ia. A o le matanga o fia o le tala le nei. E uia i le nā. E uia e lo tātou whaangaroina. Vave lava o na liliu le vai o sina. Male o sana. I le whaasātau roia. Whaasātau roina. I le aso wharaile. Ai le mawhai lava. O na vauia. Le alofa o le atua. Ma tau mia pe Iesu. I le tuunga mau. E le aiseanga salamatu ia. O le lalolangi le nei. E ma fai o na valavalai oi. Ma le alofa o le atua. Pau a le tala mautinoa. E alofa Iesu. Ia te oe. E alofa ia te au. Ia manuia le vai aso pa ia. Ia i le atua pea le viinga. Nei. Se ia o le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. Viinga o le atua se lau valus fumu le fitu. Pese tasi valu fitu. I o le auswina lea e le kalesia whaaptona ke usiano Samoa mai Smithfield.
whaama i al COVID-19 ua awhia i vaenga tāua o le soifua o sa uma. E tāua tele aile saunga le muuma le malu pui pui au tangata uma. E tutono a inga e maise lave i taimi o whaama i pepesim whaalave lave whafosei. A wale a vea le whaama i al COVID-19 ma alo whanga i sauanga. Ia whata ua mamana i alangona mamana onga o tangata uma. Ai maise i tamaitai, whanawiti, matua tausi ma i lato e awhianga tu mau o le soifua. A whai o elangona le popole, fefe po le lamatia o lau saunga le mu, ma ve whaailoa ma whaasoa mo se fesosoani. Ia toa lo loto, a wete no fua i pia e sila fia se atasi o saua ine tutono lo ainga po lo loto i fali. O lo tiute le whaailoa a wase sa mo saunga le mu. Manatua, o sauanga o se anga to ilalo, ma le soli tu la fono. O le nifa sa langwa mai mtanga luengo tina mta mai tai a tina e wa fio anga manga fso tai, mana ba anga. Fulu nei o fulu masania o na unga e afia ai le tale o le tafe o le isu o le mafatua o le fiva ia ma taulangona pe le fia ai pe le fia tausami aua te popole afa pe ua fiva tale ia le fia ai ia te tau ono nofo le fale le fai ngota to le home isolation e te tau ho ngi Panadols Panadol Elixir o le vai ia mo tamaiti e le mwhaino rato i nina fuala au. Au tamaiti pe o rima tausanga na i runga. Ia, e te tau o na inu fuala au. Afa pe rima na i se fulu. Ia, e tasi le fuala au. E ta iono pe ta i whai tu rama whainu. Au tamaiti ia e fua foi. O lea foi ia e tauna nofo lei e ta aua foi. Ia le whaasusuino o tamaiti. Ai maise ia i tinao o ia rato waro ma whanau ia ta ua tere breastfeeding ia ma ngasi se nginga o me ai o tele o tamiti tolu tausanga ngai ralo ia ua over fever ai maisia ua le ai o aunga lana e te tau ona vidi mai le ono lima iwa varu ia pe o lefo iai whare mai whai tū maro lo o whaingaruenga au whaingaruenga o la tōra e so tai mai ia no utara no atu lea po se te fo mai o lo on call po le fenga runga de milia e te tauna a mai le tama te tonu le tau fia ai mo le home isolation ia pe mild to moderate winga ho mtaranga ele tinga ina tele ia o me na tau ta pena ia matua o me ai o le vai fever e mato anga le vai ti porla ta ua po new take a lot of fluids o le tuorala mo le toe fa malatu ia fai le tari fofonga. O le tari fofonga ia pento sila mai lunga le isu na iralo. O tele na isi matua ma isi tangata e telefono o vai e tu iralo le au vai e le ai e le o le tari fofonga. Ia kava mo le sila mai ia le ofia atore le isu ma le mutu. Ia e le ngata ilea e watu pere tu aralo ia tau ma fai a mai uma whanau a o maua lava noa e fai a rato tui ia o le COVID-19. Ia e pui mai fa ia alo ma whanau so tato atu le ruma na ilo tato o le tamu whainga tu rea ia ai pēro o whatu le taimu o sora awara popole don't panic o mea masali lao simple message ato te whaia ia le ngata lea o fufuro o ao o whao ngāle whasimori